مادری تره گفته ای قبرستان کنده بگیرم فلان کنم گفته کسی که همه گپا گفته تره آتاد اینمی پدری تو دجالای مادری تو دجالای فهمیدی؟ تو یک پدرنلتی آقی پدر هستی که تو پدرنلت خودت مادر نداری پدر نداری خواهر نداری مادری اون کس مردگی میگی که ما قور کشیده میگیرم مادر تا فلان میکنم در پدرات نلت ما حکم بنیاد نیستیم ما عقیب مانده هستیم عقیب مانده ای که خود با خود ساز نمیگیریم از کجا با دولت های دیگر ساز گیریم خدا قسم من گریستگیم من در این ویدیو گریستگیم در این کامنتاریو که من خوندم زیدی مادری من حقورت کردن من گریستگیم که خیلی تو بلند روی تو میشود تو میبرای بگوید مادر تا قور ببرم دهنش فلان کنم خیلی تو امیران در رود میشود تو خیلی در جای من بمون یک از مادری تر هم خیلی گپا بگه تو چیکار میکنی نفرای که باید بفهمن من پدر مادرم گذشتگی من به خدا دیگه نمیدونم مادرم من چی بگم دیگه به خدا قسم السلام علیکم دوستان عزیز و پادپیشکان کانال بختیار تیجی امیدوارم که همه شما خوب صحت سلامت هستین دوستان عزیز امروز ما جزئیات با یک بلوگرامتون دوستان عزیز ما پروتیف یگان تا شما نیستم و شما هم یگان کارول و جونگیر نیستین که همتون مثال دیگه بلوگرا رو تلخکاف کنین مثلا ما رنگ شما هم رنگ ما یک بنده این در همون رگای شما خون میره فهمیدین شما خودتون یگان خیلی بلوگری مشهور و کرو نیست دوستان عزیز ما این گپا رو برای چی گفته استم که به حد عصبانی شدگیم همین دیروز افیر دادم در افیری دلر افیتسال همون برادر من نمیدونم برادر ویدیوهای خیر میکرده است اون حاضر پد واپروس گرفتگان خلاصه گپ که همین آدم همین انسان گفته‌اند که تو حرام میخوری برادر عزیز محترم وقتی که برادر خطا میکنه خطاگی انسان در پوبلیک نمیگن گرچنده که خطا باشه ولی خطاگی این دلیل افیتسالا هیچ که اثبات کردگی نیست و کسی که اثبات میکنه اولا در لیچکا یعنی که در واتساپ یعنی که خودش در زنگ بزن قطعی چخچک با در پوبلیکا ببرور یا که در افیر در تگ کامنتاریو یک چند بیناموسا نویسنده که من مادری تر گفته یعنی نگاه کنین پدر و مادر اون کس تا اونجایی که من میفهمم افیرش تماشا کردم دور شدگی ای چی گفته است مادری تر گفته ای قبرستان کنده بگیرم فلان کنم گفته کسی که همه گپا گفته تر آتاد اینمی پدری تو دجالای مادری تو دجالای فهمیدی تو یک پدرنلتی آقی پدر هستی که تو پدرنلت خودت مادر نداری پدر نداری خواهر نداری مادری اون کس مردگی میگی که ما قور کشیده میگیرم مادر تا فلان میکنم در پدرات نلت طور دجال حرامه میفهمی تو یک پدرنلتی آقی پدر هستی تو پروستا موزیک نیستی کسی که باشی موزیکی تری گاب نمیزنه تو یکمش مسلمانی حقیقی نیستی تو یک حرام زاده ای میفهمی در رگای تو خون نمیره در رگای تو آب رفته استای تو همه آب هم حرام میکنی تو همه جا را افلاس میکنی همین طور انسان کسی که عقیده اعتقادی کار میکنه همه زمانه افلاس میشه برادر عزیز کسانی که پروتیف دلیر افیسال هستین شمایان میتونین اول گناهش را اثبات کنین و بعدا گپ زنین پروست یک شوقتی خسته از پیش خودتون گپ نزنین شیر و اینار ما بلوگرا را نمبر نمیکنم کی قطعی کی چیکار میکنه پروست عمیق میگم که حقارتش نکنین مادرش دور شدگی خدا رحمتش کنه و ما در همیشه قرم کرد که میگم مادر تاز قبرستان کشیده بگیرم فلان کنم همین بچه خودش دلیل رفیتسال در افیر گپ زد همین وقتی که همین سخنه میشنوه همین سخنه در افیر میگه باور که همین گیرش میبیویا باور که بچه همین مسلمان بدست کی بچه همین خدا ترس بدست کی
замин не ҳақорат мекуна, не як кори дига мекуна. бовар кунен ҳози як ҷавони дига мешид ку ҳози лубой ҳақорат мекард ва ҳоли қапида мумкин ҷазо та медод. лубой кора мекунанд барои гапои ту гуфтаги касе ки ҳастӣ. бародаро, дунёи гузарон аст. саросима нашен, пайрави шайтон нашен ва як коре кунен ки ҳамаи ҷомеа, ҳамаи замину осмон, ҳама яъне тура ёд кунанд. бигӯянд ки ҳама хел инсон буд. чуба саъдиро ёд мекунанд, чуба рӯдакиро ёд мекунанд. оно бузург буданд. оно буданд. чуба дига саъдиву рӯдакиву ва ё дига тавлид намешаванд. чунки оно буданду рафтанд. оему равему оянду раванд. агар ҳами хел инсониятмона пеш барем, дар охирон аз мо шумо да одамои бад бо тавлид мешава ки ҳамин замонара пеш мебара, мисли ҳайвон пеш мебара. шумо як ҷаҳона нигаҳ кунед, давлатҳое ки христианинанд бигем, оно беҳ аз мо зиндагӣ доранд. манфиату пешравию ақлу заковатшон ай мо пешай. мо ҳукмбунёд нестем, мо ақибмонда ҳастем. ақибмондае ки худ бо худ соз намегирем. аз куҷо бо давлатҳои дигар соз гирем? мо дастгири якдигар нестем. бародари муъмин аст мега. ҳамин мо байни як маҷлис даштум. русоқати русо ҳастай, евро ҳастай, хитой буд, я дута индийский буд. хулоса як маҷлиси калон буд. ҳамин шефи муқати рафтем штем. дар амуҷа дар маҷлис чӣ рафт? ҳамин чақчақ рафтан гирифт. баъд гуфтанд ки и ки ай? гуфт ки и таги дасти мада кор мекуна. хулоса и тоҷикай, мусалмонай. баъд гуфт ки ваша братья мега, яъне бародарои шумо мега дар ҳамун ҳиндустони мо ҳаст мега, кору фаъолият мекуна мега. шумо тамошо кунед, бародарони шумо ваша братья мега. одамое ки дар дини ислом боварӣ надоранд мега ки ваша братья, бародарои шумо. аммо чӣ кор кардесем? дар гурда мезанем мусалмонем, на ки баръакс табар мусулмонем ки бародари хута бародар намегӣ. и мега ки ваша братья, ҳамин барои мо як басандай. мефаҳмед? хумон бояд ки ба қадри ҳама чӣ бирасем. бача, накунен ин тари коротона, ҳақорат дашном накунен. охи хатоб дошта боша, хатогиша ислоҳ кун, биёр файродш кун, бишинен масъаларо ҳал кунен, ислоҳ шава. не ин ки сраза як хато кард, вайра бибирен угробит кунен, нобудш кунен. на, дар дини мо интари омадагӣ нест. дини ислом покизагӣ, бахшандагиро дӯст медорад ва пайрави ин нестем мо. бародаро, видеоро ба ҳамиҷа ба охир мерасонем. ҳатман фикру ақидаи худатонро бинависонед ва ба бародар далер офитсиал гуфтанием ки куҷое ки бошӣ, худо ёру мададгорат боша. бигзор аллоҳи меҳрубон дӯстота пурнур куна, душманота зеру забур гардона. амин я раббул оламин. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.